Sad je vrijeme za nešto dobro, nešto novo. Skupina entuzijasta naoružana osmjesima i optimizmom ima samo jedan cilj – širiti dobre vibracije. Stoga su i započeli projekt naziva Dobra ti vibra, kojim planiraju poput domino efekta proširiti pozitivno razmišljanje. Kako? Vrlo jednostavno. Ispisivanjem poruka na njihovoj internetskoj stranici pokreće se lavina dobrih emocija. Duhovitih i simpatičnih poruka, tipa nekih zezancija, pa i malo romantike, nekakvih uleta, anonimno naravno ostavljaju te poruke gdje netko nekom izjavlja ljubav ili dečko zaprosi curu ili joj se ispričava zbog neke gluposti koju je napravio i tako. Mi se nadamo da će svatko ko posjeti našu web stranicu napuniti baterije za taj dan i za cijeli život, zato što ima stvarno odličnih vibri koje mogu pomoći svakome. Ovaj projekt suradnja je prijatelja i poslovnih suradnika koji žele da se njihove vibre daleko osjete. Životne, ljubavne ili one koje se tiču posla. Važno je da u sebi sadrže sretnu notu. Kad je neko malodušan, onda jedan druga potaknemo i sjetimo se nekih primjera iz svakodnevnog života koji nam se događaju. Sama ta sjećanja, te neke lijepe trenutke mogu zavibrirati da te odvedu dalje u nešto bolje. Ovoj optimističnoj skupini ljudi potpuno različitih profila može se pridružiti svatko. Vibre se mogu širiti putem naše web stranice ili putem društvene mreže. Pogotovo kada želimo proširiti glas o nekakvoj pomoći, o nekakvoj humanitarnoj akciji. Tada zaista puno ljudi sudjeluje i taj glas se daleko čuje. Osim kao podršku u humanitarnim akcijama, ovu vibru su prepoznali i mnogi koji svakodnevno s njima dijele vlastite emocije, iskustva i stavove. Naime, dosad je objavljeno čak 3000 dobrih vibri. Svakom čovjeku treba misao, pogotovo nekog s kojim se može poistovjetiti. I kad ti vidiš neku osobu koja je pozitivna, onda ti to automatski interakcijom pošalje. Vidiš da ako i on je u bedu, znači da nije sam. Ne samo da je redovito aktivan u objavljivanju pozitivnih misli, Dinoki je i autor prigodne pjesme ovog projekta. Čim ti djeluješ pozitivno, automatski ti na taj način širiš stvari, automatski rekao bi čovjek možda pomičeš svemir u tom smislu. Vođeni željom da se snagom zajedništva potaknu promjene, ovaj zabavan i inovativan projekt se nastavlja, uz nadu da će mnogima poslužiti kao inspiracija.